21 the chin tham zo tu langai tu nan za te nang kut kin tlai na thok chim na kan thok than la kan chim ding mi thok lang tar na chu kan ko a pelik motor YDF ni anka pelik boital em peli an thi poruk hliam ma ampu Donas le Luhan a Russia ra kap kan tuk kho na tia Ukraine ni achem Makweram then kimma khwa le changu khwa mipi in za le somsri leng khang piak ase ha kha khwa a minung pakhat a petrol le diesel jet thongkul manlong anzor na kan ko a pelik moto YDF ni angka pelik boital in peli an thi poruk hliam ma ampu Makweram then kango khwa sipin sang a SAC kutang pelik pol am moto he ani cho liao a Yo Defense Force YDF ni April ni hlei kwa zan similam pasha rong a angka na I pelik boital in peli an thi poruk ni hliam ma an tuar cha a pelik moto chu azam tia YDF ni thong an then sipin sang uk boizung a ase moto in zo fel nak angai mi pelik moto kan ka pelik boital in peli an thi poruk ni hliam ma an tuar pelik boy athi tia kan thai kho nak chu sizung in aruak an rak chwa pi aruak am vui tia tha te in kan thai kho cha a asi tia YDF thong that nak in ren ngai tu pakhat ni yangkong khit media a achem YDF ni pelik moto chu anu lei in anka mi phun asi cha a among tu pa akheng lo I atlik cha a hriam kan chut khau na lo tia YDF thong that nak ren ngai tu ni achem Yo mun ma a YDF PDF le SAC ra kap karlak a ni fatin ngot in ka daw na achuak I SAC zong ni kan ko pong rong khote na a tha jang tampi in ka daw na atwa tia thai asi ka daw na afa nak yo mun ma a internet line MP ka daw na achuak peng I him nak lei ipe tle nak a har cha a thong than a har chun rem nam lei bom nak zong kan heri kautia YDF ni athan Donetsk le Luhan a Russia ra kap kan tuk kho na tia Ukraine ni anchem Donetsk le Luhan a Ukraine ra kap ni Russia ra kap nukir ding in voice ri tiang kan tuk kho na tia Ukraine ra kap bechim nak nol angai tu ni achem Russia ni chuka munma na a riam le raltuk nak le theory pol achep tia Ukraine ra ka bichim nak nol angai tu ni achem Donetsk le Luhan munma a Ukraine ni Russia tank pra khamnak armor pariat raltuk nak moto pariat missile ka nak pakhat kan ro kho tia achem Russia ra kap chu kan rak ruwa chia bantuk in Ukraine ni chwa lei chu April ni hlei kwa a tha jang tampi in adau than I Ukraine ni adut ni nak asitia anchim Makweram then kimma le changsung khwa mipi in za le somsri lang khang piak ase Makweram then pau peng in zathum rong an nak changsung khwa a achiam di mi in somsri le in ruk le acheu akang mi in somsri lang ti in azapi te in zale somnga rong arok dia khwami nani anchim chubantuk in kinma khwa in kul rong akang tia thai asir kinma khwa le changsung khwa chu SAC ra kap ni April ni hleriat a anlu no na I in zale somsri lang angkhang tia thai asir azapi te in akang mi hi in somsri le in rok tlompal te in akang mi he fon a chun in zale somnga aluan lai akang lo mi in zong an zakhat rong an kang lo changsung khwa mi pi thongkhat leng zong himnak muna anjam tia thai asir chuka mun ma a mi pi hramplai phule SAC ra kap karlak a ka daw nak achhuak chuka daw nak ruang a khuchung in mei in angkhang hi asitia mi pi hramplai phuni anchim aluan chia ni tlompal a shalha khwa angkhang shalha in tongchu angkhang tongchu in chau u amphan chau u a nithum ancham chuka a chun ka daw nak achhuak amphak ani khatnak ni a pakul an thi nithum arau hnu a angkir than I tongchu a athi te in ani dup hnu a kinma khwa anten kinma khwa I atang mi in kul lang angkhang
khochung arak lut mi ra kap hi somkwa leng an sitia achem in zani le somnga leng a umnak kinma khwa chu aluan chia mei ni thlainga a voikhat june ni thlainga a voikhat ti in azapi te in za le somnga leng ang khang april ni thlairiat zonga in kul leng ang khang chapcha a khwaning pi in za le somsru leng khang pyak an si changtia kinma khwami ni an chim april ni thlairiat a ang khang mi in hi a hlan ang khang leo a arak kang lo mi in pol an sitia achim khochung ka chotik a hlan a arak kang lo mi in pol ang khang chap hi asi aluan cha april nuruk le nisri thok in magweram then pau sei phiu pakhu ku peng ramri a ummi khote pakul nak tlom lo chu SAC ra kapni ang khang cha a mi pi in thong khat leng achiam I mi pi thong thlai nga leng ramtang a anjam tia khwami thani an chimmi chu RFA in kan thai hakha a petrol le diesel minung pakhat a jet thongkul man long dorni an chok tar hna Myanmar ram chung a ramdang in petrol le diesel alu kho ti lo cha a rampi ning in petrol le diesel man akai I hun tampi a rikhia in anzorna a bantuk in hakha khopi zong a rikhia in Merol hang petrol le diesel anzorna a I aman zong a hlan nak in akai deutia thai asi hakha khopi chung petrol le diesel zornak mun tampi lak a cheu chu rikhia in anzor long salo in aman zong a hlan nak in angkai ter deu chun a hlan ningte in azor mi zong an umtia khwami hna sin in thai asi petrol man akai nak le rikhia in anzor nak kong hepe tlai in khwami pakhat ni kan ni kan ko lam lei sang hi chu a hlan nak in aman akai deu chun rikhia in anzor nak zong a minung pakhat a jet thongkul man long chok kho asi april ni thaikwa ni a khan pung he da si chok a akal mi pau chu an long in angkirtar thandi na tia da ha kha phos a achim ha kha khopi chung petrol le diesel kong a SAC ra kap council le ni nol ngai nak mang in ni hin tiang chu zuartar an seri lotia thai asi ong petrol dombo ngai pakhat ni kan ni dor hi chu rikhia in kan zuar lo du za chok kho asi aman zong a hlan ningte in asuri kautia achim hakha khopi chung a petrol le diesel aman tamchem chu dasi tholruk a jet thonglai nga le diesel tanki khat a jet singruk leng asitia kan thai 21 the chin chan zo tu langai tu nan zati chunga kanelom